ubwo umuvugizi wa M23 yitabye Imana ariwe Lieutenant Colonel Wiringoma, ariko biri kuvugwa neza ko hari amakuru y'ibanga sizahaye umwe mu basirikare bakomeye cyane b'igihugu cy'u Rwanda. Isi umusirikare ninde? Ni munyemere kuri uyu munsi tugaruke ku butumwa bw'ibanga yabanjije kuganira n'uyu mukobwa udasanzwe, umwe mu basirikare bakomeye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ibi bikomeza kuvugwa neza ko nyuma y'uko ibikorwa byose bikomeje gukorwa na M23, gusa uyu mugabo ngo asize atanze ubutumwa buvuga neza kuva ahangaha M23 ishobora kuzafata ibindi bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Lieutenant Colonel Wiringoma, umwe mu basirikare uri kuvuga neza ko yateye agahinda abantu benshi, abanyekongo bose muri rusange, dukuze no kwihanganisha umuryango we, abo bafite icyo bapfana cyangwa bamukomokaho, witabye Imana ku itariki 24 Gashyantare umwaka 2026. Biri kuvugwa neza ku butumwa bw'ibanga uyu musirikare w'umukobwa w'igihugu cy'u Rwanda, ngaruka yamubwiye neza ko ngo ibimwe mu bintu bidasanzwe bigiye kuba mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri amwe mu magambo cyangwa ku nzandiko zikomeye zakomeje kugaragara hagati y'uyu mukobwa ndetse na Lieutenant Colonel Wiringoma. Tunagaruke kandi kuri rundi rwandiko rwasuye na M23 ivuga neza ko noneho yiteguye intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko leta ya Kongo ikomeje kubishima hejuru, ibereka neza ko nta kintu bashoboye ko kandi nta kintu bazigera banashobora. Vuga neza ko Lieutenant Colonel Wiringoma yitabye Imana ni ikintu abantu benshi bamaze kwizera, nubwo ku munsi w'ejo bagiraga bati byagenze nk'uko byagenze mu mwaka washize n'ubundi bigeze kumubika bavuga ko yapfuye. Gusa kuri uyu munsi ntabwo inkuru zikiri inkuru ziri aho ngaho, ahubwo ni inkuru mpamo. Lieutenant Colonel Wiringoma yamaze kwitaba Imana. Biri kuvugwa neza ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyekongo cyangwa FARDC iri mu byishimo byinshi nyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi wa M23. Biri kurangira ahangaha benshi bakomeje no kuvuga bati ahubwo leta ya Kongo igiye guserebura cyangwa igiye kwishimira intsinzi bakomeje kugaragaza. Ibi biravugwa neza ko kandi ibikorwa by'ibanga bikomeje gukorerwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Drone yahitanye ubuzima bwa Lieutenant Colonel Wiringoma yarijeje kurasa Sultan Makenga. Bikavugwa neza ko ngo ibi ngibi ari umupango cyangwa operation yapanzwe na leta ya Kongo mu buryo bugaragara bumwe wese. Bikavugwa neza ko kandi iyo operation yatumye leta ya Kongo yisanga mu bikorwa bitandukanye. Iyi operation yo kwica Lieutenant Colonel Wiringoma ni operation itari isanzwe, ahubwo ngo ni operation bateguye nyuma yo gukomeza kubona ko bakomeje kwamburwa ibindi bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba rero bahisemo no gupanga operation yo guhitana ubuzima bwa Sultan Makenga, biza kurangira ubuzima bwa Lieutenant Colonel Wiringoma ari byo bigendeyemo. Isi yose ikomeje kwibaza inyungu z'ibihugu bikomeye cyane ku mugabane wa Afurika muri intambara ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ukuri nta kundi nuko uko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeza kumvikana intambara, kutumvikana hagati ya leta ya Kongo ndetse yewe n'uyu mutwe mu 23, niko ibihugu by'ibihanganye cyane ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze y'umugabane wa Afurika bikomeza kungukira muri ibi bikorwa. Harimo kandi nguko zimwe mu nyungu zikomeye cyane bakomeza gukuramo ari inyungu zigaragaza neza ko ngo benshi muri abangaba ari abantu biteguye gukora ibikorwa bitandukanye, harimo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse yewe bagakomeza no gucuruza intwaro zabo mu buryo bw'ibanga. Lieutenant Colonel Wiringoma rero mbere y'uko yitaba Imana hari amwe mu magambo yabanjije kuganiriza abantu, ababwira neza ko n'ubundi uko byagenda kose bizarangira n'ubundi Kongo ibonye ubwigenge cyangwa M23 ibonye ubwigenge. Nibyarangiriye ahangaha kuko byakomeje kuvugwa neza ko ngo nubwo abantu bakomeje kuvuga ko Lieutenant Colonel Wiringoma ngo ari amagambo yakomeje kuvuga, gusa yakomeje no kuvuga neza ko kandi abakongomani cyane cyane abari muri aka gace k'uburasirazuba bakomeza kwihangana kuko ibintu ngo bigiye kugenda neza. Uyu yatanze ibimenyetso fatizo bigaragaza ko leta ya Kongo nta kabuza mu minsi iri imbere iri buze gutsindwa uru rugamba. Namwe magambo yavuzwe na Lieutenant Colonel Wiringoma, abandi bakomeza kuvuga bagira bati ahubwo uyu mugabo yari intwari, yari umwe mu bagabo bashobora kuzatuma umugabane wa Afurika utera imbere, umwe mu bagabo kandi bashoboraga kuzatuma isi yose itera imbere. Ibi ntibyarangiriye ahangaha gusa kuko leta ya Kongo kugeza amagingo ahangaha turi kuvugana n'abantu bari mu byishimo bidasanzwe nyuma yo kumva urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma.
aba kandi bavuga neza ko bo icyo biteguye gukora ari ugukora ibishoboka byose kugira ngo n'abandi basigaye bari muri M23 baze kwamburwa ubuzima bwabo. Ni mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu bikomeye cyane nk'Ubufaransa, Ububiligi, Ubudage n'ibindi bihugu byo bikomeje kugurisha intwaro za kirimbuzi, drone za kirimbuzi. Leta ya Kongo, iyi ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivugwa ko imaze gutwara ubuzima bw'abantu benshi kandi badasanzwe. Ni intambara kandi biri kuvugwa neza ko ngo hari amwe mu bantu bari kuyingukiramo mu buryo bugaragara bumwe wese. Ibihugu nk'u Burundi, Angola n'ibindi bihugu bikomeye cyane nka Afurika y'Epfo bimaze kwinjira mu byeruye mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Isi yose irebera Kongo imaze kuba isibaniro ry'imirwano ikomeye, kandi imirwano bigaragara neza ko ishobora kuzatuma isi yose yisanga mu kaga. Mu gihe rero ibingibi byose bikomeza kuba, ni mu gihe ibihugu bikomeye cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kugaragaza ko ishobora gushyigikira Leta ya Kongo. Ibi nanone ni urugero rwiza rugaragaza neza ko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari intambara ishobora kuzatuma isi yose muri rusange yisanga mu kaga. Mwakoze cyane kubana natwe, turacyari kuri Aki Empire aho twagarukaga ku ngaruka y'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe abaturage cyangwa abakongomani bakomeje kwicwa, ibihugu by'ibihanganye byo bikomeje gushora imari cyangwa kugurisha intwaro za kirimbuzi. Leta ya Kongo ikomeje gukura amabuye y'agaciro muri Kongo ikayahereza ibihugu bikomeza kuyifasha muri uru rugamba rwo guhangana muri iyi ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nguko uko bimeze hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, babwire ngo ni intambara bisa nkaho benshi bavuga ko kuzarangira ari ikintu kidashoboka. Ese nawe niko bibona intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurangira bizagorana? Dore muri comment section mwakoze cyane kubana nanjye, reka tuze no kubana mu bindi biganiro bitandukanye. Mwitegure ko tugiye kujya tubahereza documentaire nziza, gusa none zigaruka kuri politiki ndetse na diplomasi, uze twibanda cyane ku makuru y'uko mu karere k'ibiyaga bigari, hanze y'umugabane wa Afurika ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye bya buri munsi. Stay safe, be blessed, we love you so much. Imana ikomeze kubarinda kandi turabakunda cyane.